الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں ایک روشن دلیل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات معجزہ بن کے تشریف لے آئیے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اسی تواڈی طرف ایک روشن نور یعنی قرآن مجید نو اتار دیتا ہے۔ سلسلہ جاری ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے معجزات مبارکہ، آپ دے خصائص، فضائل، کمالات، شمائل، اخلاق، اس حوالے نال اج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے جسم مبارک دا اعجاز اور کمال، آپ دا معجزہ ذکر کرنے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان محدثین نے اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ، حضرت انس فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رنگ مبارک انتہائی صاف چمکدار ہوندا سی، اور جدن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نو پسینہ مبارک آਉਂਦਾ سی تو انج لگدا سی جویں موتی نے، یعنی موتی جویں چمکدار نے، نبی کریم علیہ السلام دا پسینہ مبارک اس تو بھی زیادہ چمکدار ہوندا سی۔ اور اگے آپ فرماندے نے اذا مشا تکفع، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت چلدے سی تے پوری قوت دے نال اگے دی جانب نظراں جھکا کے چلدے سی۔ پھر آپ فرماندے نے وما مسست دیباجتا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماندے نے میں کسے قسم دا بھی موٹا ریشم، باریک ریشم، قیمتی ریشم، جس ریشم نو بھی میں چھویا وے، اس دی بعد میں نبی کریم علیہ السلام دے نال مصافحہ کیتا ہے، آپ دے ہاتھ مبارک نو چھویا وے، تو میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ہاتھ مبارک نالوں نرم ریشم بھی نہیں ویکھیا، ریشم بھی اس دی نسبت گھٹ نرم ہوندا سی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاتھ مبارک اتنا نرم ہوندا سی کہ اس دا مقابلہ اگر ریشم نال کیتا جائے تو ریشم گھٹ نرم سی۔ اور اگے آپ فرماندے نے ولا شممت مسکم ولا امبرن اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی بھی قسم دی جڑی کستوری اور امبر نامی خوشبواں انہوں جدن بھی سنگیا ہے، مینوں
نبی کریم علیہ السلام دے جسم مبارک جڑی خوشبو آئی ہے وہ اس نالوں زیادہ آئی ہے کہ آپ دی خوشبو دا مقابلہ کستوری اور عنبر بھی نہیں کر سکی۔ اس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان وچ کتنیاں چیزاں آئیاں نے۔ پہلی چیز کہ نبی کریم علیہ السلام دا رنگ مبارک انتہائی صاف اور چمکدار سی۔ دوسری قورت حصے پا کے اس دے اندر صحابی روایت کردے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دا رنگ سفید سرخی مائل ہوندا سی، چونے اور چٹا نہیں ہوندا۔ چونے اور چٹا رنگ مسلسل نہیں ویکھیا جاندا، اور دنیا دے اندر تمام لوگاں دا اتفاق ہے کہ جس بندے دا رنگ سفید سرخی مائل ہوئے کہندے نے دا رنگ بڑا صاف ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام دے چہرے مبارک دا رنگ، پورے جسم دا رنگ مبارک سفید ہوندا سی، لیکن اودے وچ سرخ پا ماردا سی۔ ایک تے اے چیز کہ آپ تو ود کے سونا کوئی نہیں۔ دوسری یہ چیز کہ نبی کریم علیہ السلام دے جسم مبارک تو نرم اور لطیف کائنات وچ رب نے کسے چیز نو نہیں بنایا۔ حالانکہ ریشم بڑی نرم ہوندی ہے، تے حضرت انس کی کہندے نے کہ میں نبی کریم علیہ السلام دی ہتھیلی نال جس میں مس کیتا تے ریشم اور بھی اس طرح دیا نرم چیزاں میں جس وقت چھویا تے رسول اللہ دی ہتھیلی منو زیادہ نرم لگی ہے۔ اور اس تو بعد تیسری چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے جسم مبارک وچوں اتنی خوشبو آندی سی کہ کستوری اور عنبر بھی اس دا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اور اس تو بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتیہا فیقیل عندہا فتبسط نطعا فیقیل علیہ وکان کثیر العرق فکانت تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلیم ما ھذا قالت عرقک تجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب۔ حضرت سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے گھر تشریف لے آمدے سن۔ جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لے آمدے سی تو میں آپ واسطے بستر بچھا دیندی سی، تو نبی کریم علیہ السلام نو او جس وقت بستر بچھا دیندی سی آپ اس تے آرام کرن لگدے سی، تو حضور علیہ السلام دے جسم مبارک وچ پسینہ بہت زیادہ نکلدا سی، لیکن آپ فرماندیاں نے میں کی کردی سی کہ او بستر دے وچ ایسا نظام سی کچھ چمڑے جے دا بنیا ہوندا سی، او سارا پسینہ اس طرح نہیں چوسدا جویں کپڑا چوس لے بعد وچ نچوڑو تے بعض دفعہ نکلدا ہی نہیں۔ میں اس چمڑے والے بستر تو نبی کریم علیہ السلام جس وقت آرام کر کے اٹھدے سی اس تو پسینہ اکٹھا کر لیندی سی ایک شیشی دے اندر۔ تو مینوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلیم اے کی پی کرنی ہے؟ کہنی میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پسینے دے نال اپنے بچیاں واسطے برکت حاصل کران گی، اور پسینہ مبارک ہر خوشبو تو بہتر خوشبو ہے۔ پھر فرماندیاں نے ایک روایت کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ نرجو برکتہ لسی بیاننا قال اصبتی، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن کے فرمایا اے ام سلیم تو درست کیا وے، یعنی نبی کریم علیہ السلام دا پسینہ مبارک جمع کر دیاں سن تے اپنے بچیاں نو بطور خوشبو بھی لاندیاں سن، اور محلے وچ جس وقت دلہناں تیار ہوندیاں سن جنہاں دے گھر خوشبو نہیں ہوندی سی تو حضرت ام سلیم کو لے آمدے سن کہ نبی کریم علیہ السلام دے پسینہ مبارک وچوں چند قطرے ساڈی بیٹی واسطے دو، اساں بطور دلہن انہوں تیار کر رہے ہیں تو خوشبو لگانی ہے۔ تو او پسینہ مبارک اتنا خوشبودار ہوندا سی کہ او خوشبو دی جگہ تے بھی کام کردا سی۔
اور ایک اور روایت وچ موجود ہے حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینے دے ذریعے اسی کیڑی برکت حاصل کران گے کہ جدن ساڈے بچے وغیرہ بیمار ہو جان گے اساں اس پسینے دے ذریعے شفا طلب کران گے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دے پسینے مبارک نو کوئی بیمار ہو جاندہ سی پانی دے اندر وہ چند قطرے ڈال کے پلائے جاندے سن رب اس نو شفا مریض نو عطا کر دیندا سی۔ اے نبی کریم علیہ السلام دے پسینے مبارک دے کمالات نے، اور اس تو علاوہ آپ دا پسینہ مبارک کتنی خوشبو دیندا سی انشاءاللہ اگلے درس وچ ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔